Nyakikongoro agambira ebi omu rutaya rw'ebiro bibiri omu mashomero ga gavumenti hamwe n'amakanisa omu disitulikiti ya Shema hahireyo obushaho 140 obwa siminti na munonga omuri ago agashangire gari omu rubwombeka ati niko kutabukira abakuru b'obukiiko ngu bareke kwefumbata obwe bategerize gavumenti bakorere buri kimwe ahishomero. Gavumenti yakiriyo nereta okutekaho omuganda gwayo nimwe abantu bushemeye kuba nimutekaho omuganda kandi nyenda kwa yabazire na munongo mashomero noshanga obuzima bakugira ngo nango leta yo 10,000 manya kamwe ngo muganda hati mwe muzo mwefumbata abana banyu no bakushomeramo. Nyakikongoro agarice yashaba abakuru b'amadini okutandika ehururu yo kwiha abashija hamwe n'abasigazo mu byaro hamwe n'abaremiro mu tawuni batyo bakabasa kubakundisa okushaba ngo ahabwo kuba obutashaba ruhanga nibwo buresere bihagaro byayongera mu maka kuba nabo babarya hampaha bakahura ntenjiri yo referenda ya nabura hampaha manyi waza kuteroka kimugambira nabanza nabasana kusibi mu muraha itamu yoko cyende ngo bino cyende shwerwe katisa gumayo kandi tuyo kutura mawe onga yaba yampa nakabura kamba gambire na ihangane ruterera. Ayishomero rya Rushoroza Primary School Nyakikongoro ashangira abashomesa ne baturo mu buhongore orwiji na rukomese miguha yaza kubyama ireba government itireme sente mu parish government mu nchimanyisa ngo government kwera teke sente on programs zayo neba nenda kubombeka mu shaho zanyu rero kumurake kore imirimo keje yo kombeka kanisa nimwe mugire kimwataho amakanisa gari mu Nyakashabi ya Church of Uganda, Nyakabira Church of Uganda, Mutojo, Mashojwa n'agandi gatunjira obuhwezi bwa sementi kandi basimira mu nyishengero wabo habwo guma nabo mu rubyona kandi ibindi ya leta sano naje basiminte esano ryaho yashtireho n'abanyakazambya mukuru wa Kristayo bagira kandi mu mukunda kasenja ko kadandika rero nako hanaje tukakagira kakiziri ubona bwawera hamwe byaturetera ubushobo bwa siminti ubwona ubushobo 20 tube turukubi natumara konka hindo gambira hato kumara kwahweraho kimwe abo ko ba room already office na room ya rubajo yitwaza koresa mu siminti eji okumara kwahoho buri kanisa hamwe n'amashomero gabere ngafuna obushaho 20 bwa siminti gashaka Mike atwakire n'abarashabire muba